nako ke ya boraro motho a go tshwamagana dikgang tsa BTV News re tla ka tlhamaloko go yena go tswa toropokgolo Gaborone a re lebepelo ditlhogo makhanselara ba gakololwa go goga kwa pele tebelopele ya dikgaolo tsa bone kgotla-kgolo ya ditsheko kwa South Korea e laola gore tonakgolo wa lehatshe leo Han Duck-soo a busediwe mo setilong sa go tshwarela tautona ke go amogetsa motho wa gaetsho ke one ra banteng ka la ka china re sana ka tlhamallo mo dikganyeng tse tautona Advocate Dumaboko a re puso lehatshe leno e lemoga botlhokwa jwa dikgwebo tsa dipotlana mo go godiseng itsholelo ya lehatshe ka go tlhabolola matshelo a batswana ka jaana seabe sa dikgwebo tsa dipotlana mo itsholelong ya lehatshe leno e le sa 60%. Ha bua le baeteledipele ba ba kgotla emetseng dikgwebo tse dipotlana ba ba neng ba ile go ipega ko ofising ya gagwe tautona Boko a re puso e ikiteile sehuba go bereka le makgotla go a tsamaisa tshipeditonto go fitlhelela maitamo a bone a go nonosa le go godisa dikgwebo tsa bone tse dipotlana a atlega gore phelelong a kgone go imolola puso morwalo wa go lwantsha letlhoko la ditiro bokete ja pereko re na le go akanya gore ke ha motho a hirilwe go gongwe a phakela a emelela ya ko tirong mme pereko e tona tota ebile e botlhokwa go gaisa ke motho a ipereka ebile go na le kgolo go na le go boelwa mo perekong ye ya go ipereka le go itirela mme yone e be e kgona gore ha go ntse motho a gola a ba ka hira ba bangwe maikaelo a matona ke one re na le kgatlhego le keletso le maikaelo a tlhomameng tota a gore dikgwebo tsa rona di nonoge di gole mme makgwere otlhe a teng re tshwanetse re a lebisane re a buisane re a rarabolle mmogo re bo re tsamaye mmogo re sekaseka gore a mme re rarabolotse tota go a teng kgolo e re e batang ya irega re nne re nyame go tswelela sentle re bone go siama e batho ba itirela ba gola ke sone se re se eletsang puso ya re dikatso le ditshwanelo tsa baeteledipele ba sepolotiki jaaka tautona mothusa tautona matona a puso ba thusa matona moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo palamenteng le motsamaisa dipuisano tsa palamente mmogo le mothusi wa gagwe di tlhalositswe mo bukaneng e tlhalosang dikatso tsa bone e bidiwang Green Book mo pegong e tswang ka ofising ya ga tautona e araba pego ya pampiri ya dikgang ya Weekend Post ya kgwedi ya Mopitlo a le 2022 ofisi ya ga tautona e tlhalosa ha Green Book e le buka ya molao e tsamaisang dituelo tseo e ikaegile ka molao motheo wa lehatshe leno le ditsamaiso tse dingwe e tswelela ka go tlhalosa gore mabaka a pereko ya boeteledipele jwa sepolotiki a na sekasekwa le go amogelwa ke puso e fetileng ka kgwedi ya Lwetse ngogola pego ya re madi a boeteledipele jwa sepolotiki ba a hiwang a bonno one a na okediwa go tswa kwa go 13,500 pula go ya kwa go 21,600 pula madi a dirisiwang mo go tsa ntlo le dipaakanyo one a na okediwa go tswa kwa go 678,000 pula go ya kwa go 1,323,000 pula madi a fiwang motsamaisa dipuisano tsa palamente mothusi wa gagwe ba thusa matona le moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa palamenteng one a na okediwa go nna 1,260,000 pula puso ya re selekanyo sa madi a ka dirisiwang go reka dithoto tsa mo ntlong a dirisiwa gangwe mo dingwageng tsotlhe tse tlhano e seng jaaka pampiri ya dikgang ya Weekend Post e ne e supa e re ke tsa ngwaga le ngwaga puso e tswelela e re maano a go somarela tiriso ya madi
mo manong ao puso e ntšha ya akaretsa bodiredi jotlhe ja puso. Ka lephata la ofisi ya Gatautona, puso e ne ya kopana le komiti ya Palamente ya Standing Committee on Remuneration kgwedi ya Tlhakole le 13 monongwaga go buisana ka tsamaiso e lolameng ya go neela baeteledipele ba sepolotiki boroko go ba neela dikoloi tse ba dirisang le dikatso tse dingwe. Puso ya re go tshwanetse ga sekasekwa ka kelotlhoko ka ga go dirisiwa madi a puso ka teng, puso ka kakaretso go akarediwa le baeteledipele ba sepolotiki go tlhomamisa gore madi a dirisiwa sentle. Makhanselara ba gakolotswe go rwala maikarabelo a go tlamela dikgaolwana tsa bone le go goga kwa pele tebelopele ya dikgaolwana tseo. Tona wa dikgaolo le ngwao ke Tlhalefile Motshekgwa o kopile seno kwa phuthegong ya khansele ya kgaolo ya Moshopa. A ruta Tsholofelo Tombale ka pego. Go setse go fetile dikgwedi di le 3 ditlhopha tsa setšhaba di fetile mme baemedi ba setse ba simolotse ditiro tsa bone kwa maphateng a tshwana dikhansele go thusa go neela makhanselara tsela ba bontsi jwa bona e leng gone ba simololang go etelela pele. Tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Reke Tlhalefile Motshekgwa o ntse a dikologa lefatshe leno go bua le makhanselara ao a gatelela botlhokwa jwa seabe sa bone le tsela e lephata e e tsayang. Makhanselara in their capacity Makhanselara mo maemong a bona a tshwanang le a maloko a khuduthamaga ya company, tiro ya bone ke go neela khansele tebelopele. Tiro ya bone ke go e naya maano le go tlamela. Tiro ya bone ke go tlhoma ditsela tsa tsamaiso. Ba setse ba dirile se, boikarabelo jwa bona jo bongwe ke go amogela dipego mme morago ga moo ba dire gore botsamaisi bo tseye boikarabelo jo bo maleba. And then hold management accountable. O ne gape a bolela gore mo lephateng la gagwe le le okametse makhanselara go na le ngwao ya go dira dilo ka botswerere mo maemong otlhe. All our processes and procedures, they must Dithulaganyo tsotlhe tsa rona le ditsamaiso di tshwanetse go dirwa ka tsela e tla ntsha maduo a amogelesegang. Jaaka sekai mo lephateng la dikgaolo le makhansele, re solofetse gore dithulaganyo tsotlhe tsa rona tsa go hira le dithulaganyo tsa tlhatlhoso di tshwanetse go ikaega ka bokgoni jo bo bontshitsweng, botswerere le seriti. They must be based on demonstrated competence, excellence and meritocracy. Makhanselara a na a bolelela tona dilo tse di ba tshwenyang. Re tsogile mme ga re a tsoga. Ra tsoga ka gore dipula tse di sa tswang go porota tse di re senyeditse ditsela tsotlhela mo districting yotlhe ga rena ditsela. Khansela ga Moshopa e simolotse go tsena ka la bobedi mme ga tsena ka la bobedi ana batho nne ba ntse ko ntle ba tletse ko ntle go sena ga ba nnang teng o gongwe lo re akantse gore a ka se nne kgolonyana go heta jaaka nne khansela rona ya ka itse gore e ka kgona go tsa bontlha ka ga gore space se letlang gore gongwe ka sutelanyana ka ga gongwe ya ntshiwa gone ga ya iswa go gongwe ya go ya nna chamber tota e supang gore tota ke a full-fledged council. Tona o ne a gatelela ka fa lephata la gagwe le kemiseditseng go lwantsha tshenyetso setšhaba ka teng e e amileng katlego ya go dira dithulaganyo mo nakong e e fetileng. O tlhalositse gore go dira se go ka rarabolola matshwenyego mangwe a ntshitsweng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Morulaganyi wa moletlo wa Earth Hour Flora Sebone a re go botlhokwa go netefatsa gore lehatshe le enne le le tekanetseng le gore banni ba lone ba hedise phetogo ya loapi. Se builwe kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Earth Hour o neng o tshwerwe mo Gaborone ka la Matlhatso kwa go neng galalediwa setšhaba go tima dipone ka lobaka lwa oura e le go tsibosa setšhaba ka diphetogo tsa loapi le gone go leka go laola phetogo eo. Lefatshe la Botswana le le ke dikgwetlho tse di harologaneng tse di bakwang ke go tlhatloga ga mogote mmogo le go fetoga ga paka ya dipula. Seemo sa phetogo ya loapi se bolela se itshupa ka dikai tse di tshwanang le go oketsega ga mogote, pula e ko tlase le sa tlhomameng ga mmogo le komelelo e tsayang lobaka lo le leele mme tsotlhe di kgomagometsa itsholelo. Ke go tsibosa setšhaba ka phetogo ya loapi ke gore re le setšhaba re tsaya kgatlhono le phetogo ya loapi le rona ka re le hayana re le ke gore re baballe lone loapi le re baballe tikologo ya rona. Se se a se buang ke gore dilo di hetogile ga di tshwane le bogologolo
dilo ga di tshwane gore dipula ga di sa tlo dina yaka ne dina ke re at our ya re mme kana sa se bakiwa ke gore re pompetse misi e bidiwang go te the greenhouse gases mo teng ga lewapi ya ke re mme ano se se tlhokalang ke gore rona re le setšhaba re leke gore re hokotse ka ha re dirang ka teng ka ha re kgotlhelang tikologo ka teng kana re itamile gore le rona re leke go hokotsa yone gas kana tsone di greenhouse gas emissions tsone tse di helang di bola tikologo mme helang ka nakola tse pedi tse tharo tse e leng gore goromente o leka gore a ka bereka thata mo go tsone ke mo go direng motlakase o dirisiwa marang a letsatsi bogolwang di-solar PV ke tsone tse di lebeletsweng thata be go nna le kgotelo e leng gore gantsi batho ba tao ba sa e lemogo e leng gore mo e ka go transport gantsi ga re lebelela gantsi yone tsa phetogo ya loapi ga re ke re bua thata le go dikganyeng tsa transport Modleselo wa lekgotla la Botswana Horticulture Council Mogomotse Moantsi a re puso e tshwanetse ya beeletsa mo gageng lefelo le tla nnang mabelo a merogo pele ga a ka isiwa ko bajibareking seo e le go netefatsa gore merogo e yang ko banni ba lefatshe leno ke ya boleng jo bo eletsegang Moantsi o buile seo ha tsibogela dingongora tsa bagwebi ba ba botlana ba supang ha merogo ya monogae e sena boleng gotlhelele a rutle wa Betsompolobusi Fa e sale puso e tsaya tshwetso ya go tsenya mo tirisong molao wa thibelo ya go rekwa ga merogo go tsweng kwa mafatsheng a sele ka ngwaga wa 2022 go supagetse fa balemi ba monogae ba ne ba sa kgone go lema selekanyo se se lekaneng bajibareki mo lefatsheng leno. Mo godimo ga moo bagwebi potlana ba supa fa boleng jwa merogo eo bo sa jese di welang. Semo se di vegetable mo Botswana se ko tlasela thata hela ka bona yone onion e ke tshwernye ga se onion e se mera e o bola gore tota di vegetable tsa mo Botswana di puo di vege tsa rona tse re di tsang gone mo ga rona mona ga di na quality ka rota ikhala le gore to bo reka tapole ena ha ya lala e boti kumbila bo thuso isina so tile batengesta ka jana go tshila ntlo ya agriculture go to go go thanwa tshing to go tengese ba bone re le barekisi re kopa gore re rekisetswe merogo ya boleng ka jana merogo ya mono e senyega ka pela fa go tshwantsangwa le merogo e tswang kwa ntle tenga tamati montswana Udesi ya bola bone South Africa no khona kana fitio se singa tshike gongwe le ta gakologola le gampeng le yone quality e nyatsega mo Botswana ha gona mechanism ope mo system ya rona ya government e thatobang gore go mo ke quality e ka ya go marketing oe le ha o limile the best quality o still go rekiwa ka quality e leng gore ya buiwa e ko tase hela ka gore go lebile ka matho mme ga re ka nna le tsone di collection and distribution facilities ra go hela re bona selo se re se tsena be se thathubiwa pele e be ile gone se ka hitisetswang ko Batswaneng gore ba ya go seja hela yaka ha ba ya gone ko batang ba ya teng ba ya go reka ba itela so se se netahaditsweng se thathubilwe le quality ya teng e netahaditswe ile e leng gore gongwe ka bua ka yone ka gore ena le record bagwebi potlana ba supa fa go tshwanetse ga laolwa ditlhwatlhwa tsa merogo gore balemi ba seka ba baja ntsoma nka akanya gore di farmera di tsontse go nna le standard price kana ha o ka ya la tlhoko ta ikela gore most of the farmers they are Zimbabweans and batho ba re bola isa di price gore ha ba bona gore selo sa short gore ba bisa price engwe le engwe and ha gona gore re ka reng o tshwanela ke gore re reke regulation ke yone re buang re farmers should associate kana regulation ha gongwe nna over regulation mme hela ga re associate re le so se sengwe hela then we can talk our price and agree to our prices o ka lebella gore batho ba letso la sekula bone ba mabenkela a itelang a tshwana gantsi ntse ha o ka tsama mo dithotheng tsa bone they are almost the same di a tshwana ka gore ba di buisana tsa letsatsi mme le rona hela re le balemi re ka nna go o moriti o mongwe hela nako e ntse rana re buisana dithotho nya price ya di fertilizer ile go godimonyana a re tsenyeng 57 e tla re kgwedi ya moranang e rogwa le gato la bobedi la go letlelela go rekwa ga merogo e tshwana le carrot tapole tamati ga reng ga tse dingwe go tsweng kwa mafatsheng a sele go simolole me fela re moatsi o santse a dumela gore balemi ba na le bokgoni jo go jesa Botswana fa ba ka rotloediwa wa Betsompolobusi
BTV News, Gaborone. Mo lekganyeng tse dingwe molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima Thabang Waloka o a kgoletse lekgotla le le tsamaisang tsa tlhalego kwa motseng wa Mababe la Mababe Zokotsama Community Development Trust go dirisa dipoelo tsa bone go tlabolla banni ba motse o. Waloka o buile se jaaka a bula semmuso diofisi tsa lekgotla leo kwa Maung. A re utlwe Mpho Aaron. Mababe ke motse o mo kgaolong ya Bokone Bophirima o na le dipalo tsa batho di ka nna 400 mme o le sekgala sa 125 km kwa Bokone jwa Maung. Ke motse o banni ba one ba sa lemeng kgotsa go rua ntateng ya gore o mo makgobokgobo a Okavango a saelang ka diphologolo tsa naga mme banni ba bona dithuso go tswa mo letsumong le bojanala. Ka jalo Re Waloka a re Mababe Trust e ka dira dithabololo tse dintsi le go thusa banni ka ditirelo tsa botlhokwa segolo bogolo ba ba nnang mo tikologo ya makgobokgobo a sa tlhomamisiwang semmuso ka jaana ba tsaya ditirelo kwa Maung. Ke le kgothatse gore a re ditese ba gore madi a ra bonanga mo tsa tlholego tsa rona a re dire gore re tse bonthabongwe yo bo nnogileng re bo beele dithabololo a ska madi a otlhe a tsena mo malapeng ka gore ga re gope ga re dira jalo mme ga wa tsenya mo dithabololong dithabololo tseo di boa gape di go busetsa e be le gore o kgona go dira botoka. Madi a ra neelang bagodi ka kgwedi 700 pula kgwedi le kgwedi a se bagodi hela ke bathoki le bona ba bia 700 pula ka kgwedi ba na le bogole. The progression funds ke madi a hiwang bana ba dikolo ba ba yang kwa form 1 form 4 le ba yang ko tertiary ya le gore ba kgone ba reke di-uniform ba ba yang go apply ba kgone go apply. Mopalamente wa Maung North Re Dumelang Salshando o kopile mokgatho o go itipatipanya le dikgwetho tsa bone le go di rarabolla a re mokgatho o tshwanetse go ba tshwaraganya go na le go ba kgaoganya. Ke bua se ke lo kopa lo le baagi ba lo akolang tse di tisiwang ke trust ya lona gore a se ka ya nna yone gape motswedi wa kgothang ha gare ga lona. Ba bangwe ke mathata go a loa mo ebile o ka botsa bangwe ba ka nna ba go raya ba re kante ke lone hero le ke le sa tsewe la tswa hata se ga rona la tara nna le kagiso ra tshedisanya sentle. Mo seelong sa ngogola sa paka ya letsomo puso e kgonne go dira madi a kana ka 54 million pula fa mokgatho wa Mababe o ne o dirile 5 million pula go tswa mo diphologolong tse ba neng ba di abetswe go tsongwa. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Kgosi wa Balete Kgosi Mosadi Seboko a re go botlhokwa gore e re botsogo jwa setšhaba bo bewa kwa pele bo dire le jone bo seka wa tlogelwa kwa morago. Kgosi Seboko a re puso e tshwanetse go tlhomamisa ha bodiredi bo naya dituelo tse di itumedisang gore bo nne le nonogo ya go direla setšhaba sentle. Kgosi Seboko o ne a bua kwa Ramotswa kwa tekodisong ya phuduso ya ditirelo tsa botsogo kwa dikokelo go tswa kwa lephateng la botsogo go tsena ka tlase ga lephata la dikgaolo le tsa ngwao ga kgwedi e tlang e rogwa. A rutlwa Phela Phuduhudu. Bodiredi bo le 8,070 go ralala lefatshe bo tla amiwa ke thulaganyo ya phuduso ya ditirelo tsa botsogo tsa dikokelo. Ka jalo Kgosi Mosadi Seboko a re jaaka khansele e ruletse bodiredi jaana o kopa boeteledipele jwa kgaolo ya ga Malete go kgobokanya badiredi ba buisane le bone ka go neela setšhaba ditlamelo ka go le gantsi setšhaba se lela ka fa ba thusiwang ka teng kwa dikokelong. Ke dumela ke re ba ka kgobokangwa go gongwe hela gatla go buiwa le bone ka go neela batho ditlamelo ka botho ka maitseo ka go dira sentle ka gore batswana ba ga rona ba lla ba ngorega gore ga ba tsena mo ditirelong ga ba thuswi ka lerato ga ba thuswi ka boikobo ba garaswangwa. We are going to come on board re bua ka staff welfare re bua ka inefficiency ha gongwe re itirire ha re bua ko di trade union re a re neng re ha re bua ka go tlhoka go tswa ga maduo mo tirong re bo re amogela gore modiri kana mmereki mo tirong o tshwantse gore a ba filwe dingwe tse di mo lebaganeng
lephata la dikgaolo le tsa ngwao ba tlhalositse fa bodiredi bo tla neelwa tshedilo maikutlo ka thulaganyo e ya go fodisa ditirelo tsa botsogo e se e motlhofo. Jaanong thulaganyo e leng teng ke gore go na le ba re itseng gore khuduga e ka nna ba ama mo maikutlong ka tsela nngwe hela. Go na le thulaganyo ya gore go tle go nne le that counseling. We have one industrial psychologist ko Ministry of Health yo dirileng a program e re tseelang gore it will be supported by councils ka gore you are hosting bo mabuipelego. Tshwetso e ya go fodisa ditirelo e itebagantse le go atumetsa bodiredi jwa ditirelo tsa botsogo gaufi le setšhaba go tokafatsa bokgoni jwa dikokelo. Pheo Phuduhudu, BTV News, Ramotswa. Haro kwa mazama hatsa sele kgota kgolo ya ditsheko kwa lehatsheng la South Korea e laotse gore tona kgolo wa lehatshe leo Han Duck-soo a busediwa mo setilong sa go tshwarela tautona wa lehatshe leo. Se se tlamoraga gore tautona Yoon Suk-yeol a segelwe ha thoko ka ne a laola puso ya lehatshe leo gore e dirisa molao wa sesole. Ene a tlhalosa ha seo se le botlhokwa ka se sireletsa lehatshe leo mo diphatheng tsa kganetso tse di kgatlhanong le puso ya batho ka batho, mme seo se na sa baka dikgoberego tsa sepolotiki. Han o ne a tlhongwa go nna motshwarelela tautona morago ga gore diphathi tsa kganetso di tseye taolo ya palamente go ntsha Yoon mo setilong sa botautona, mme go ne ga tsaya dibeke hela di le pedi go montsha ka gone go na le dikgwakgogano tsa diphathi tsa kganetso. Tshwetso ya kgotla ya ditsheko e supa ha palamente eo e gatakile molao ha e ntsha tautona mo setilong, mme ha kgotla ya molao motheo e ka tlhola ya dumana le Yoon moeteledipele yo o tla busediwa mo maemong a botautona. Mme ka gore yalo e tshube ke sutetse Liza Sekeng go tla ka tsa metshameko. Ke a go leboga one o etshoma dumena ke Liza Sekeng ka dikgang tsa metshameko. Meepego e kwa setlhweng ke reng Mavis Kolana wa sekolo se se botlana sa Neil ke ene mohenyi wa kgaisano ya lebelo ya 200 meters la kgaisano ya mabelo ya matlhagola tsela a sena go fetsa pele mo letlhakoreng la Intergirls ha tsaone Kolane le ene a tswa kwa sekolong seo sa Neil a fentse lebelo leo mo letlhakoreng la basimane la Interboys. Kolana o heditse mo nakong ya 29.45 seconds ha tsaone a dirile nako ya 27.61 seconds. Dikgaisano tseo tsa mabelo tsa matlhagola tsela di ne di tshwaretswe kwa molepolole ka mahelo a beke, mme a rutlwepego e tletseng ka Jessica Pilane. Mo dikgaisanong tse di mashetla tsa mabelo tse di ne di ngokile dikolo tse di potlana tsa molepolole, Kolana go tswa kwa sekolong sa Nilo sa la itshupa fa tletse phenyo a somoga mo go ba bangwe mo lebelo le ne le jesa monate thata la 200 meters. Intergirls a longwa serotwa ke o gaufing kala go tswa sekolong sa Nil fa maemo a borarona a gapilwe ke tshegofatso morake wa sekolo sa Suping. Mo letlhakore la basimane tsaone Kolane go tswa Nilo dirile bontle a fetsa mo nakong ya 27.61 seconds a longwa serotwa ke Donald Morata Kgomo go tswa Boka ena a fetsa mo nakong ya 29.41 seconds fa boraro a phangotswe ke Tebatsora Thapo go tswa Suping a fetsa mo nakong ya 29.43 seconds. Nna ke tereng ya ko sekolong ke re bana ba tereng tsatsi bana ba tereng e se ka tlhola ba lofa. Mo lebelong la 4x100 meters mo letlhakore la basetsana ba under 13 setlhopha sa Suping se dule ka tse ditsididi fa sa Neil se tsere maemo a bobedi a boraro a gapile ke sa Magokotswane e ntse le mo 4x100 meters mo letlhakore la under 13 boys sekolo sa Neil se tsere maemo a ntlha a bobedi a gapiwa ke Suping fa boraro ile kwa sekolong sa Boka. I wish gore ke nne the best mo mabelong ke mahasi just like the Golitsi. Go na le team ya motse e trainer gone ya athletics ba e bona re na re hapana le bana le bone they are copying best practices, so le rona re na re ba re no a re mempe re lebelle gore ba le ba change ya mbetene ha ba stara ba tswa ra tsena ba etsa hela jalo
that is why ba ne ba le botoka thata mo competition ya gampieno. Dikgaisano tse di tla tswelela mo bekeng e tlang kwa kgaolong ya Letlhakeng kwa dikolo tsa kgaolo e di tla iteisana borathana go ka iponela phatlha ya go nna karolo ya setlhopha sa mabelo sa Kweneng. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Re sa le fo moeteledipele wa batabogi wa Molepolole Mokente Letshoma a re ba kgonne go itemogela talente ntsi thata ya mabelo mo baithuting ba dikolo tsa motse o. Letshoma o ne a bua jalo ka matlhatso jaaka ba ne ba tshegeditse dikgaisano tsa matlhagola tsela tse mo go tsone ba neng ba bopa setlhopha sa batabogi sa motse o wa Molepolole. Pego ka Jessica Pilane gape. Lenaneo la matlhagola tsela le tla jaana ka maikelo a go ntsha bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga 20 mo mebileng ka go ba ngokela mo dikgaisanong tsa mabelo. E re lentswa metshameko e solofetse go boela kwa dikolo morago go emisiwa ka lebaka. Re Letshoma a re ba bone go le botlhokwa go simolodisa lenaneo la go tlhagolela tsela metshameko ya dikolo. A re ga jaana ba kgonne go bopa setlhopha sa Molepolole go tswa mo dikolong tse dikgolwane le tse dipotlana tse di sa tswang go tsaya karolo mo kgaisanong e. We decided gore re tere bo re ba kopanya re ba supentse gore nya mme kana re ntse re teng ha re so re lebetse re batla gore ba boele mo mabaleng. Hence you know gore currently the country is very struggling ka khanya bo di drugs. Our main purpose is gore re buse bana re ba ntshe mo ditseleng tota go itshupela gore talent ya rena intsi mo baneng ha no ka lebella bana ba primary le gore ngwana o ke ngwana ya no kana kang o bo mmana taboga no ka utlwela gore di school sports go batla di bue matlhagola tsela le ona ba kangwe go tswelle re pele re nne le di athlete tse re ka di producing mo matlhagola tsela le mo di school sports. Letshoma o tswalla tlhalosa fa setlhopha se se tlhophileng fa se tla kopana le tsametse e mengwe mo kgaolong ya Kweneng go ka emela kgaolo e mo dikgaisanong tse di tla tshwarang tsa di-national. Kgaolo ya Molepolole e ile di selection tse e tla be heditse go be re emela gore competition ka kgaolong ya Letlhakeng dikolo tse di ka Letlhakeng le tsone di compete di be di ka selecta team e leng gore le yone e tlo kopana le ya Molepolole e be kopana le team e tla be e selectile ka ha mo go disane Thamaga e be gore a gore di tla district team e leng gore e tla be le di athlete tse leng gore di a go emela kgaolo e re ka reng ya Molepolole kana re Kweneng motlhe. Go tswa mo Molepolole matlhagola tsela o tla leba kwa kgaolong ya Letlhakeng le mo go disane Thamaga ka tatelano eo. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Jaanong re duetsa ka tsa kgwele ya dinao mo motshamekong wa League ya First Division ya Bokone o tshamekilweng ka mahelo a beke kwa lebaleng la metshameko la Tautswe. Setlhopha sa Mahalape Railway Highlanders se tshamekile maleka a setlhopha le baeteledipele ba ligi eo tsa Botlhe FC. A re utlwe Gabriel Mereki. Setlhopha sa BR Highlanders se tshamekile maleka a nostopha le baeteledipele ba ligi ya Bokone tsa Botlhe ka mathatso mme ba go kwetsa ketapele ya bone kwa sethueng sa Loko. Karolo ya ntlha e simolotse e le bonye jaaka dithopa COVID ne di tholana meno. Se sa dira gore karolo e tlhoke maiteko ape a go nosa motshameko ya go ikhutsa dingangane ka lefela sethopa. Maikelo a sethopa sa tsa botha go henya motshameko ile itshipa mo metsotsong e merataro la karolo ya bobedi jaaka ba ne ba tsaya ketapele ka loto la ga Joseph Nkgweng. O sena sa tsweletsa lebelo la motshameko jaaka dithopa COVID ne di simolola go etelana kgapetsa-kgapetsa metsotso e le merataro morago ga nno ya Pula Madibogo. Setimela se ne sa lekalekanya dino ka thogo ya ga Theo Kgosi Kwena. Motshameko o ya bokhutong ka nno sethopa. We had a plan. Unfortunately re tsere nako kana basimane ba tsere nako go execute plan e ne rena le yona ha go ne ka nna khanya gore we are playing the local leaders ba ntse ba enjoy form the winning form wa bone go tswa go ba tswang teng mme le bone ne re itse gore ba na le kgatelelo ba tsena mo motshamekong ba na le kgatelelo e ntsi ya gore ba batla go nna re go godimo basimane ba tshamekile kana both teams tse di tshamekile ne le category A game re consider mme ne ke dumela gore ke be re dirile botoka thata because re ne ra nna le lapse ya concentration but mo tseleng ke itumetse recovery ya rona re kgonne go nosa recover back from Holdidua 1-0. I wouldn't say really disappointed mo kalo in terms of the general player ya basimane mo lebaleng. We gave it our best.
the results are there, but otherwise ha re worry thata. This is second round. Mo second rounding the team di apply sengwe le sengwe se ba feelang gore e ka nna an advantage mo go bone e ka ba berekelang. But otherwise ke dumela gore ke tsone di mind game hela tsa gore gongwe ha re ka khopiwa mo tseleng mme hela we are ready to soldier on. E re ka jaaka dithopa tsotlhe tsa bokone di tshamekile maleka sethopa sa tsa bote santse se tsorame ko sethweng sa legi ka ketapela ya dintlha tse pedi. Gabriel Mmereki, PTV Sports, Taupje. Wetso di khanza rona di wetse nna lwana re kopana gape kana kwa ya bone re di go neela e le ka teme ya sekgowa. Councillor, in their capacity synonymous with that of a board in a company or a corporate body, through Yabone is to provide vision. Santseng di tlatla makhanselara ba gakololwa go goga kwa pele tebelapele ya dikgaolo tsa bone. Kgotla ya ditsheko kwa South Korea e laola gore tonakgolo wa lehatshe leo Han Duck-soo a busediwe mo setilong sa go tshwarelana tautona. Fa setlhopha sa Molepo Athletics se ribolola talente go tswa kwa dikolong. Soleha di khantseo le tse dingwe motho ga itshwere soleha di khantseng tse di tla latelang e beeletsa nako ya bone me ha re santse re le gone ha mo in context soleha la gore re tla bua ka kgang e leng kganya ya botlhokwa tota ya go tlhaela gongwe ga kitso kana ga thuto ya tsa kgwebo go simolla bana ba lehatshe leno ka dithuto tsa kana dikitso tsa kgwebo go tswa bonyenyaneng. We are aware ibile ra itse gore nna ke lefa mara yo monyane o le 1 hectare ga nka ka jesa batswana bothi ka khona go etsa ngwaga ke ba jesa ka 1 hectare 1 mme se re se dirang ke gore re kgobokanya balemi ha re riana yana balemi ha re ba kgobokantseng yana ne re sentse re bua le government gore the collection and distribution are the solution to our problem gore problem ya rona ga se go lema ko masimong re lema quality problem e tona ke gore go tswa go ya ko modimo reking go tsa sebaka se se kae ke gone mo go bitsang go te post harvest so dijo tse di tswa mo masimong ga di jwa di tswa straight ko masimong go nna botoka gore o di ithele sampane le quality e go tase so ne tse ba reng ba di reka ko ba yang go di reka teng still the same quality issues di a go nna di nna teng ebile ga rena bothata jo bontsi gore gongwe go ka bulelwa melolwane fully fledged mme se re tshwanetseng gore re se itse re le batswana ke gore at the end of the day we only have one Botswana and whatever se re se important go tswa konte se thathubegile gongwe le ta gakologola le gampeng le yone quality e nyatsega mo Botswana ga gona mechanism ope mo system ya rona ya government e thathobang gore go mo ke quality e ka ya ko marketeng oe le ha o limile the best quality still go rekiwa ka quality e leng gore ya buiwa e ko tase hela ka gore go lebile ka matho mme ga re ka nna le tsone di collection and distribution facilities ra go hela re bona selo se re se tsena be se thathubiwa pele e be ile gone se ka hitisetswang ko batswaneng gore ba ya go seja hela ya ka ha ba ya gone ko batang ba ya teng